Kardong, kabdo kabe anytime today news ke langar fan arnika sam kardong pajirlo. Bini arnika sam prime time beta long pen dili sami donalisha lethebi non arji baitha betang thon. Karletang Rahul Teron ki chitang bangar pumpini ni phain korani jakong surini rank kora tro ada prang hem nang chele tanglo. Lason si pinya da prang mahajon Teron lapen jimahan se pia sopo akleng ki chitang bangar pum Rahul Teron hem nang chele ponlo. Lapen a hemasor lapen rong siara da tumninga klongpen KCCM Dr. Tuliram Ronghang lang hindi em dili mohan khaklari lapen VDC chairman Kiron Tokbe funding aklongpen kachuru bajirpo. Lapen lada kachirab dun social worker lapen ki thekiding atuman tami kisungi podare hemtun lapen adonarab lapen rong isiara latumpen kachuru pajirpo lapen ki chitanga bangar pum bangke karbiani maron pen pachokpon et ansi me an people lokusi birta ribunno news text report anytime today news kalang lo pini jasemet ladak sarthe teronarong jaipong atok o lapen ki papi hu padim lang se setame ilitum council kachariatum kanghon ki plak ki plegawe sethandam me ilitum akorte Rahul Teron chiwoi joi alang libang arpum le labdak karbiang long kewan chotla pugali mane atuma phan setame do piglo kithi ke jang kangbo kupini accident ti asonsona incident an setame alangli kerap dun ke pajir dun do piglo ho corona hot pen chenglo hala sutta nilitum penang an chini dun lapen charjab dun hala suta sipini nili hunibar ni pendam joi pini mongorbar anojo pini an sinili nangele lang athe kidu kedam flight train gari alam penak men long fit tong thekte nili dak pendam si connecting flight dun lo la dun det pen kaching koi vek satana junction adin penili airport penang ko jolang gedam thu adim fere me adim sitami nale to mehir jume arna mehir jume penili puthot nili nuvet kedam sitami nili nang chili long pamelo la penili alang le tum a teron hem asor a hem to tum phanili abang arpum kachiwai tang abang kithi tang abang arpum sitami arona tang chok nang ji pusi en pidam lo la silabang so puthak nili alang le tumari deng hodai long lo asi chorolo el tum Team Karbiang Long Kezapon CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Agriculture Board Chairman Sir Mohan Tiso Lapen nilitum Clem Rapet Bangalore Karbi Society President Stalin Tiso Malong Ezang Poputapu Lapen nili SA nili Active Worker Munthirong Pi nilitum hin penang Council Kachari tumaphan Suri Kachiro Parpil Kardom to tangte kedam tang tarik krener kep Julai cheklo ladak langhin 30 nong langhin constituency ke parlo jaipong sarthe teron rong amikar mahajon teron na penji mahan se pialang litum bahini asopo akleng Andhra Pradesh along ke chongdat dam pen ke wang bomahut Madhya Pradesh Satna Junction along labangso kachi kopi ko son pene accident lo labangso accident det pen as labangso dead body hem nange pali thor labangso nange pali long pop lake ilitum kaching honnai Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ilitum aphan karbia khai phan kang hona joine lapen ladak 30 nong langhin constituency IM Billy Mohan Khaglari lapente 30 nong langhin constituency labangso VDC chairman ake hai Kiron Tokbi alang litum kache paduk mate khai reng nai pu atokano karbia phan kang hon pen pini ladak jaipong sarthe teron arong lake povek ahem tu nalong kithi tang arpum nange pale lapente labangso kithi tang arpum ki endam ake hai rong pia sangho munthi rong pi alang litu matim aphanta choro ren lasi lapuson karbia khaya kisung along nange rap theke pot alang litum anso se aramangno hirjume hang pilo Solang do birta loading kaning koi ki pengarani ke talon pon Lawson si Karbiang Long di purong supi pen ki peklang pon asami salam thepen ke tok pon solang do pu birta lo jakong ni phai inkorasi surini renkora trokan yan ke ning kaning koyan pleng pi mesi ningarong pen ning kaning koi ki chok talon pon
Bangso solang do birta lo ningkaning ko ikipleng hin kirok solang do birta lo chap bang borsing rong farben sing than kono labangso solang do birta lo ningkaning ko ikichok katalona melong kerangke sonju bora dipu press club general secretary joy singh tokbi digital media union of karbiang lame pu prosanto rong hangpong chunbang rangsina tiso pendang lok keong dung kerangke klembang petung chetong dunsi mesen pen pachun po dipu pen dominic tiron reports anytime today news Pini milihin pen kepaklang pon bom solang du pula so newspaper nikan krisir kep plengelo apen pini pen bangke nikan inkoi kilu thulo jo si la so puthak group ame hang ke thek army pen mililong nang cherabdun miliphan ahir ju binang pidun hai katok itum phantan dili miltum solang do familia hin pen churu parlo lapen kibang di army aku danta nililong nang sirap itu dun di panta tuniri lo lapen nili peparlong kedam tang ninkan krisir kep kerang kinai klem dun lapen pokar agent advertiser ketok nang tok dun tu kerang ki kabdok we tum hanta nili niat long pen guru iklo lapen mo kita alang itu akhirap longpo kusi lapen kesana lam mangke non la social media kai internet kai mangke print media hai laso ke paklang mang aki sikta kopi ate printing material layanta ador solap ing ador solap master ta ador solap chemical ador solap sob ador solap sila ador kisu ang bonta dilitu lankan krisir ke paklang kontek ke lamso kali labange sungkrung bino kasi sita sungkrung wal kisi tame perangki itu lapen belvisar lahai katok we tu nang cerap dun apoti bini lasong dengan nang lelu apa kasi putot dili katok we panta adir bini kisi ini lapan sini gitu Phuloni long karbilo charle soking long pho to mingding troke ba troxi mahang ke thek arani ka talon po lason si phuloni kurna be kur hamphang hongjai long patumi cha khong ni phain ko raisar ni karbi students day pu karbiang long autonomous council pen ke hok pona tengsi case ing long pho tum ingding troke ba troxi arani ke chok ka talon po lason long alhiaman pen karbiang long autonomous council cm lapen mla dr tuliram rohang chitong du bangso long ex mla dorsing rohang mla lunsing teron em madhuram nekthei msc kangbura kiling lapen break jam man penki do tum setame chitong dun pen rdgp du mai long alo hisar po dr tuliram rohang karing je pon ke elitum hem break setame hang pon bom nangji lapen karbi janang bong ka chelang seler ka chiputor hai hue bang pabir nangji ajara sai setame ka chin ke je than pensi pachun nangji pusi dr tuliram rohang mai long ningje ponsi ingsam jin mesen pensi mai pachun ponlo news desk report northeast time today news song amhang ke teke ningkan harupri sirkera phokera sirke inglong ho apin kirda laso am karbilo kachal song bang bom pen non ding troxikera ingen trokera troxi anang li tanglo lasi pinidak central committee pen diripi pen ke phapon konchun bang wanarbars kilinga ke hai alang tumnil phanang jang lo wasi dil kada che tong lo harokat MLA penceng lok dak lo la pen kedak local regional committee lo da pen dak koloni abrang tumnil phanang lo dak isi la so mesen repairing nang claim pinang la so stage la se prabjin pen che kluyon tripong mong kapitang ibhaneli boribon po la pen ke tiripi rong ta me ni tum la election aprang kapitang ibhani tum boribon po karbilo ka chale so asi karbilo ka chale song phaneli kachoning ria bang song do oson sil tum theklong lo ta kar bilo ka chale song isigat si do nangji non asamis tum dai sigat asupuna apsupuno boro tum dai sigat lasi kse kar bilo ka chale song isigat si do si me lapen gi sigat do ji polong tele tum ma ka sembur ma ke lake il tum potap sondro tok bia ke hai pen gandiram timung ami hangka pe thekbek ingkan tharu krisir kera phokera silkep kiltap la pen ke itu
long phok la so symbol and sigimi pusini le chonri te party dhorom te abang elitum chipu pe pin ben sikar bi te karbi long te karbi lo chale song bangke elitum eklai vet situ nangi ke se masi sinili pinilo samne ses along tinan ni ninge lo pinda di lo la pe la so eklai vet dolo plong te elitum hempre ke hang long ta anjo se elitum aja kong thi thupo la pen ajara hin tame kacharli hin long tame e adu ya hoi pen ka che song long tame il to man so se il to ja kong dupo tenili tame i huri sige kar bilo ka chal ya song long se dudun be iri pi long ta dunno regional committee apang sub center long ta mai funili cholo pes kar bang long ke lasi isiget ki dosi me Pini prime time kila pan sing to paring to mi thak mi ka